MoPresidente Cyril Ramaphosa o tshepisitse badudi bao ba tlositswego magaeng a bona ka Jagersfontein gore mmušo o tla aga dintlo tša bona leswa. MoPresidente o be a bolela le badudi ka Fauresmith toropong ya kgauswi le Jagersfontein. Letamo la moepo leo le phuhlamego le bakile tshenyo ye kgolo ka Jagersfontein. Tiragalong eo ya masetlapelo, badudi ba bantši ba tlogetšwe ba sena magae. MoPresidente Ramaphosa o re go tla dirwa dinyakišišo ka seo se bakilego kotsi. Ramaphosa o re o etetše le badudi bao ba go betšego bao mo lebakeng le ba sa lego ka bookelong. Batho ba go feta 18 ba išitšwe maokelong ao a fapafapanego ka Free State go alafiwa mathata a go tsenwa ke phefo. Ba bantši ba šetše ba lokolotšwe. Mmuso o tla thusa ka tsela tsohle. Lona ba lahlehetsweng ke dintlo, yes, re tlo etsa gore le ahelo dintlo o tla ba jwalo. A hona ntho e tla re sitisang gore bao ba lahlehetsweng ke dintlo go ska ba jwalo. Lona ba lahlehetsweng ke thepa, re tlo le thusa. Le yena o lahlehetsweng ke underpan, re tla etsa sure gore o be le yona underpan. And ha o lahlehetswe ke mosi wa hao le teng yona ntho ene re tla etsa gore e lokisiwe. Jwale ntho tsena kaofela di tla etswa ke mmuso, empa re tla ba re sa sebetse re le bang. The good thing is that the Minerals Council of South Africa ena e tshwereng di mine kaofela ba re rometse molaetsa. They've issued a statement or they are very saddened by what has happened here, and they are going to work with us to make sure they give us the technical assistance as well as the financial assistance to make sure we restore the lives of our people.